Ka Ïakhih jangka all Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association AMSNSA wat hadian ke jelang kepala pelong daka Rationalization Committee kepala lam kamat the Commissioner and Secretary katna puli Vijay Kumar Mantri IAS kadang Bteng hadu mentah Hamadan Malki bat haka shipo terik nailar arjar pusau lai I bakatai kaseng kalayo lat selok bakakong Ampareen lingdo ka Menteri Sarkar ke Badairu Kamali ke East Shillong Constituency. Haka jelang baru Commissioner and Secretary kata puli ke all Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association kaladep bania merjing mut bat pensengau halo ke Jingtip ke jongki nak Sarkar sela. Hadian ke jingla jongka bani kendu ikidkhon ke all Meghalaya Non-Teaching Staff Association ki basyong Ïakhih Ahmadan Malki ke Badairu ke caka ke bala penlong election jit rang ba senang jongka dorbar senang Malki ke kong Ampareen ha bakren siklap thai kubuar ke laong ba kampoi perkhat ba ke Ïakhih jongka all Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association kandang Bteng bat kumbapau kalong kumbala su Beiñ Ïakhih hadian ke Ïakhih kendu yo menteri rang ba ke cela ukon rat ke sangma badi officer badai pe yakatnat jongki nong trei ke SSA ka kong Ampareen kala Kularu bakan sawat Jingtip halo ke Jingdawa jongki bat kan sawan ai ke jubab la sining kong katakat artrik nalar arjar pusau bat kamla ban Kular menta namar ba kami ha bat katnat rikam jongka nganang but ketapa kila resolve ya kene ke isu namar kilaya kendo ngayo so kilaya kendo CM ru ngayo so kilaya kendo bat ki officers ru ti ba kam dei ke department ba pek manga kam num bahaya nga banshu I comment lane ban decide ya kano ringan liwat ciktip ngan liwat ciktip bat laman deh ngan sawan ngan sepek ke ongkumno ke sorka ngan harai suabangan keren ni ngan don kam bantip ke ke ba yad ke ba long ke ba man rengi di ban yele ban resolve ya kani kam hare kini ki members non-teaching staff members jo ke SSA long on strike kalong regrettable ngan liwat ciktip an sawan pai la mandi adin bangalayo Jingtip kamya habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Ïakhih nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai Kyndit bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed Ïakhih balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya